Yabo mfethu simnandi mfethu, mfethu mama mfethu, we are grand, we are so fine, we perfect. You understand? Ahamba esontweni. Ngisho kodwa isonto lakho. Isonto lakho. Hey, abuye one day mfethu kade nyamalala weekend yonke esesontweni ngomsombuluko. Lalela akabuyeli mina uzokhuluma nawe uthi lalela. Ifoni yami icishile iphelelwe ibattery ngibamezelekile nani. Wamele waphosta. Wathi ngiyaxolisa ukuphendula late kodwa mawubona ukuthi sihlukane. Singahlukana mufuna sihlukane singahlukana. That was irresponse yakhe is definitely wayiqondise kumina. Yabo because mina ayimizibile the whole freaking weekend and then usezobhala leyo post ukuthi why refer kumina uthi no ngihambile but mufuna sihlukane singahlukana yini wayesuthi you understand the way uyabona la uthi umjito ukhipha inkomo yazi zaphelela baze banesibindi kubo baze banesibindi sokunema iprize enkulu ngaye bemazi kahle ukuthi bekahamba ngabuyi wazala ingane na 12 bemazi kahle ukuthi kuyisibozi sikatshwana bemazi kahle ukuthi akana similo wakhuliswa ibona amanyala lento yenziwe labantu laba iyanyenyisa because mina I do go to church ngiyasonta mina and lamanyala lawa ngiwatolerate because kubukeka manje isithunzi samasonto sokwa sonke le nkonzo ayivalwe umbono amanyala lenkonzo le yabo inyanyisile yabo ibingathi